Kosančićev venac predstavlja najstarije kompaktno naselje u Beogradu, čija istorija može da se prati od rimskog Singidunuma preko ranog i kasnog srednjeg veka sve do danas. Tokom prve polovine 18. veka rekonstruisano je kasno srednjevekovno naselje i od tada se Kosančićev venac nije previše menjao. Neke građevine su nestale, poput Narodne biblioteke, druge su sazidane na mestima starih i oronulih, ali geografija tog dela grada ostala je uglavnom ista. Na Kosančićevom vencu broj 22 sa pogledom na Savu i Ušće nalazi se kuća za koju se pre 100 godina među Beograđanima govorilo da tu živi pola srpske nauke. Podignuta je 1910. godine za Mihaila Petrovića Alasa na mestu strušene kuće njegovog dede, beogradskog prote Novice Lazarevića. Projektovao ju je beogradski arhitekta, omiljeni docent, a kasnije i profesor na arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu, Petar Bajalović. Nakon završenih studija na Tehničkom fakultetu Visoke škole u Beogradu, Bajalović je dobio stipendiju za studije arhitekture u Karlsruheu. U Beograd se vratio 1904. godine, da bi već 1906. postao docent čija predavanja su bila među najposećenijima, a jedina na kojima su studenti crtanje svog profesora nagrađivali aplauzom. Bajalović je bio među onim arhitektama koji su hrabro u beogradsku arhitekturu unosili secesiju. Kuća Mike Alasa primer je eklektičke varijante secesije, skladni spoj jasne akademske odvojenosti prizemlja i sprata te asimetrije, rasterećenosti fasade na spratu i ukrasa secesije. Pažnju privlači desna strana fasade na kojoj se ističu ulazna vrata, balkon i trouglasti zabat u krovu. Mnogo toga je Petar Bajalović spretno ukomponovao u ovu slobodno koncipiranu privatnu kuću koju je prilagodio potrebama naučnog rada i života lumena srpske nauke, koji je krajem 19. veka dotadašnji predavačko-udžbenički način u nastavi matematike zamenio naučno-istraživačkom metodom. Od simbolike floralnih ukrasa u rizalitu iznad balkonskih vrata, preko crveno-belog šahovskog polja uokvirenog slovom omega, jednog od čestih elemenata secesije, do šarana na ulaznim vratima koji jasno govore da je Mihajlo Petrović, osim što je bio matematičar i naučnik svetskog glasa, bio i profesionalni ribar, to jest Alas. U želji da naglasi koliko savremenu, toliko i nacionalno obojenu arhitekturu, Bajalović je koristio elemente tada popularne secesije i elemente preuzete iz srpske srednjevekovne crkvene arhitekture poput crveno-belog šahovskog polja. Znajući da je Mihailo Petrović bio i Alas, zanimljiv je zapis Milutina Milankovića. Naš Mika Alas, kako su ga svi zvali, neustrašiv ribar koji je svoj život proveo na Savi i Dunavu i morskom lađom između oba pola zemljina prokrstario Atlantski i Indijski okean, nije umeo da pliva i zato se 11 puta davio u Savi i Dunavu i uvek se jedva spasao. Pisao je Milanković i o svom neuspešnom pokušaju da Miku Alasa nauči da pliva i na kraju zaključio kako je njegov trud ostao bezuspešan i kako su se obojica obrukali, on kao učitelj, a Mihajlo Petrović Alas kao đak.